Tesh, wawulile? Sikhathele ukuthi ulile lana. Uhlukumeza yini? Yini inkinga ukufuna ukuchubeka uphila impilo ephilako le? Susa ama-hippies la ebusweni. Le mpilo ufuna ukuyiphila uzoyiphila tot at the age of 14 years. Uyazi abantu nasele basibiza kusho ukuthi bayakuthanda. It's just that ba-worried about the attitude yakho. Nawubona babize thina, it means they are worried about your future, ukuthi future yakho izokumocheka. And then nasele bakukhuza bakubona ukuthi awukhuzeki uyabatopa and kule age ukiyo awudeserve ukuthi ungenza zonke lezi zinto zenzako. Cala musi umfundisi usuke ePitori nakezwa because akajwayele ukubona ukuthi uphila ngalendlela. Next year ukufunda grade bani? Grade bani? 9. Grade 9. Uyabona ukuthi usesenesikhathi eside sokuthi uqhubeke ngemfundo ukhohlwe isikhathi sotshwala sazokufika sakho ukuthi uzijabulise uyezwa. Utshwala it cannot be a solution for empilweni yakho. Siyazwana bathu bani? Azingigama lakhe Tesha. Thina musi immediately maso uyasibona just ukuthi ukuzwela usesakhula. Wena umzwela umntwana lo. Njengoba wenze ngakhona ngibona wenze. Vele bheko sesikubethe serious. Ngoba sekuthanda sifuna uchange. Khuluma nomphathi, bheka umphathi. Ukhulume naye. Uyangizwa Tesha? So from now on uzokuyekela lezi zinto zenzayo. Uyathembisa? Serious? Uyamthembisa umkhulu ukuthi uzoba respect kahle. Manakho, umamakho, ogogo ke. I believe ukuthi namhlanje be-identical force babize kokuthoma nokugcina. Mina ngizwa futhi nithi uzama nokuzibulala khe wazama nokuzibulala ukuthathaphi isikweni sokucabanga lokho. Ngasikhuluma la ningakafiki athi simona kokugcina like 2 minutes nje. Uyazi ukuthi umuntu uphila kayi-1 emhlabeni. Wena ucabanga ukuzibulala ucabanga ngathi abantu abazibuleleko bafisa ngathi bangabuya back emhlabeni. Awazi ukuthi kwenzakalani le phambili le. Wena socabanga ukuzibulala. Uzibulalela ukuthi uyakhalinywa ukuthi uchange isituation yakho le abafuna ukuthi uphume ngaphakathi kwayo. Yabona abangani bazokufaka enkingeni. Yangizwa? Cala musimasibe kusinikeza i-attitude wenza nisikhuluma nawo sinikeze i-attitude of which thina akusiyinto esifunako le ukuthi uyiveze ngakithi. Thina sifuna ukuthi masikhuluma nawo ubehave ukhombise ukuthi no ufuna ihelebho ufuna ukuthi uhelejwe. Uyasola ngale sehlakalo senzileko. Yangithola? Vele immediately nasibizwa siza sigijima. And nje sikunikeza i-chance. And then we are not going to make as expose but sifuna ukushintsha impilo yakho ne. Cabanga ukuthi pastor right. Ngazi mhlawumbe bathanda pastor ngaziveza mhlawumbe. Xolisa umfundisi alisho kutomba kuyona xolisa. Akaxolisi, xolisa. Isandla sesicolisa. Xolisa kumfundisi. Sorry. I don't like that. Sorry. Hey madoda. Sorry yakho njani? Ngiyaxolisa. Baba ngicolisa ngisaphila. Ngisaphila. Sonda na mfundisi. Yeah. Like uphathi we-youth ekhona esontweni. Okay. So mhlawumbe amagama okugcina pastor ongathanda ukuwatsho njengoba nathi sisisonke. Amagama engithanda ukuwasho ukuthi uThasha ahloniphe especially la ekhaya. Every time into vane ngisho ukuthi angi-expect ukuthi umntwana mafisa umuntu ahloniphe kade ekhaya angahloniphi. So I believe ukuthi namhlanje inhlonipho yakhe izocala iyenzeke uzoba respecta la ekhaya. Omncane ambothi mncane inangakhe omkhulu ambothi lo mkhulu angidingi ukuthi ngimphendule ngoba ukuphendula umuntu omdala angeke kumsize. So from today even nabanye they will understand ukuthi umuntu omdala wami uthi umhloniphe and not ukuthi maybe asibathandi siyabathanda but sifuna ukuthi benze the right thing. Magama amogcina nawo. Okay.
ngicabanga ukuthi senzeni sizomthatha simise kucamp somvalela kucamp or uyathoma ukwenza so I think uyaqala ukwenza so simnikeza ichance simnikeze i-chance makaphinda lana kulasithatha khona-ke ukuthi simthatha simfaka ngaphakathi kwecamp. okay yezo bakunikeza ithuba ne phela nje thina siyabona sizeni lokho sizokuthatha that was the only thing esize ngayo la sizokuthatha sokufaka ecamp ukuhlala le nabanye abantwana abangezwiko so bathi bacabanga ukuthi ungachange nabangakunikeza ithuba ungakwazi ukuthi ushintshe ubuyele esimeni then thina mhlambe sizokunanda sicheck ukuthi uThesia uziphethe njani mhlambe nangabe bayabuya basitshela ukuthi hayi thina sesizwile emthatheni sizokuthatha ne uthi ujabule ukuthi uthole ithuba vele thina bese siyakuthatha angisho okay siyakuthatha